Yambi owuline mimi na bakren gbara go ngo ni jigo ne legbo ikade gotro na kaje gusaka panga ganime anime ne kafra chpapa pa banda raguse bichi zia gu video ngo guna shishimbata ana afra chpapa gini urudu nga gamboli urudu ni zia ha anime ne kafra chpapa wai dukani banda ha kuti sangmamboli kuti zia keke apai ne bienga urusa duni zia ha dagba akura ayo duna makotine gini urudu ngani anakibienga raguse bichi do ngogo ura uru na atona chigini legbo me hasana rogo video ngo guna shishimbata ngegi sana hele akibikaraga pa rogo po mutumo buru na biata buru na bawe na sa kuchu buru na bawe no we kinya tona nyomu dachi gu nyomu wo onika manga pogoni sebiti bulima pe frane nga uru na tona nyomu uru dunga ga poso na tona nyomu uru anga mboli ragu sebiti na tona akna nyomu wo onika manga pogoni sebiti tuna ka celebrate goni urure ragu nyomu kida kuchukura nyomu anaka franga toni chipapa uru mbakada tadu ragu mbakada nga Friday guru Yesu Kristo gani bia ekpi rogoyo guru le chedo pangani nyishi gusumge nga wana manga rogo poso rogo woru nga poso linga sito urudu chedo panga anu rugu shigani sungi rogo uru le ahimbaka jichirani ka biagu uru nga mboli na ngudurani yo wenengai gini pacha do pangani mangihe chedo panga ani girishirago mambiko gomboli ya malaika rengba kasungu nani rogo guru le akitangalagani sipsipya aki makwagani aroko magigani urnishi chigani arakata na ahibinjigani abakinde tadu ki magigani alia mugwani kali ragu Friday ragu mbakada kili guaha ragu sebiti na mbakada alia chpapo uruwe rogo guru le ankebi pamanga rogo ukitabu nga gate Exodus gate ira na sa 16 china fra waimboli ya yugwefu uli Israeli waika banda ga kuru zia ye kweli fumboli nga gomono na mangala amena dani bolikizo goli mfuye mungu tunuyanga ga malaika mana ukwa uzo guni ya mfuyo no urudunduko kwa fonjiko wai inika dungura wai do ikali kwa ya fiwe chogo nga ga poso dunduko chinado panga mananduku ngatalira goyo kidungura gumanare lengbyani bono gurure madungura nga chipopo uruwe wotadu biatate manadungura chipopo uru sagwa mkuli yakili charita kachivura kyokyo ngatalira goyo madungura kana lengbyani bana ngbaro chidu tona chibamba to uruwe uru bishi uru site uru kana gibanga sapare manadungura chipapa uru samu kuli charita dunuko chikini kadunga ura uli Israeli kono hongo guyo nana janga paya yani nduku ngatalira goyo kidungura hadungura hishishume yani lihero guguru chikinyanya kurokuro uru jaja kikapa na yawe oyani mbwe chikira kurokuro uru chani funfu ye gbuni ani zunzu kurogoyo chikini ko funfu ngagbudu no bang sapale du ane biarme nga basapa bali na yamu dungura chipopo uru sa muke na dungura mweni weli pan kama ana ide nga kuchisangwa mbolite chikita dachenga chigusito uru bali afonji kunga rogusito uru unaka dungura chipo uruwe anke bigi pale rogo gate ira nasa ira kuchi buru na we china yawe
sikita aduwa gere tisitarame yani rogojihe wa gabara uwe wa litire saba chipayo ni basasa agbian kuli alimbasa aboro kiye kigumba pahafu moise kokinya fuyo gingagu pai yakova agumbare gba nikanjanjikiji rago ongoda nga kpara zia rago sebiti fuyakova onizogu onikipinye mu zoho kiposhigu onikipinye mu pasaha buyangadaha nikanye oniki igihe kidakuviso amin amina anabija kikyapana yane frani me rogo sitouru bari yafuyo me ini dunguna hachpapa uruwe ngagu uru ya dunguna rogo yana guru ke yufu ngara kusebiti ikiawe kachingono deka pasaha ka zoho karahana kamanga hawa wado ona kinyo muka karihe onu mungie kana wo uyanga dani kanye kimba chipon kali rago sebiti mebihe jale kikyapana ya frani ya me ho oyana yani dungura hani uruwe kini mbugu ku rago sebiti cho fungote beko gamboli maku nado kulihe beko mboli na pehenge imange wo cho fungote uyana manga rokuro ngakini dungura ha kini mbohe kuro kido funfun bleki limi kurogoyo girisha dunga wote si dumboliani yawe ini dungura ha chipapa uruwe nga Friday na Saturday chipapa gine rago sebiti yebingo hongatiri rago yote kura ulia Israeli kono na duna nyekili yani dungura chipaka na urugwa sanga Friday ikili charita ochani dani chenga rago sebiti ikini balenga yekandu kungatiri rago yebi yani ndangele baha yovulu bari ama banda sangbako nga ini upanga urulenga urusunye nganite kana wodu do frani ana yawe andu kwechio kama ngani sunge kabanda ungarani miando kwechio rago sebiti ya miaraka wa miando kubasunge rago sebiti ya miaraka wa achike woliche dabro gundu yana ndwele ngani sunge hongo temuka na basa sangwamboli chilimuka bipanga abadali na bawande kusande azuku bole kini soro gani agbanda ayele kini yekini lichi gani mama pese apa kini mungi gani anya kini paya kana bingo ho ngatalira goyo ya tado kana bingo echiyo ya chidu wo basapa yake gi pare chini ani wulgi pa chini ya pare yake chipaka yugo raka frani ngogurani naida kuchimboli anita gida akini kako chisangmamboli para pachirani na ulia Israeli aramete china do panga ani mangani sunge idaku chi urumbaka dahan kiuru kimbaka dichirani kuchi rago sebiti anabirugo ne maya bawena biata ira kuchi buru na uwe china yawe akumbanga aborotura na araka baporo yo ye na chiyo na angbatunga ahe dunduko kibagihe fo wulia yudo rago sebiti na ku Yerusalem yo mikideni kango na ga yudo agbia poro kiyafuyo gini bigbita pai ngegi oni amanga hare oni na poyeshi rago sebiti aboroni amangi awo anga gani mboli omoigi bibita pale kulirani na kuligi baporotere ono oni nagara kurazinga belewe nichironi kuli Israeli chipapayeshi oni rago sebiti onagara kurazinga bele kuchimboli chipa payeshi oni rago sebiti yamu zilenga gipale ulinemi gbogbo na pana manga frani aname mliko anapayeshi gomboli uru anapayeshi rago sebiti anagara kuchigani bia nga kujeje uru nyanya kinji mbolinga
ba nyanya kinji sangba ko nyanya kinji gaku uru nyanya a kinji na yu panga kwa kushize gino na kwa kushipata sande hana ka pai shiga ku uru ni anagarazi nga kuchiko pasabi chanya sangate ugo abara pe han manga cha amanya saro kuro njiko anrogo bobo njiko anichi Grace anichi Gracia chado panga mu banda njiko belete udo abara pe han me anaka fara chipo njiko rugu video ngogu nikaye membeji chido owuli nemi abura ne chiyo na angbatunga hedundu kabaga hafo uli ayudo ragu sebiti na manga mangane fora niyo anadungona gani hedundu kanane ragu nzengu kuechiyo gani angbaya gani awande gani ababagawa gani ngongotana gani apukali gani ambiro aja hedundu kanachinda ha kanane kuzanduyo kubabaga heyo ragu sebiti mulina zinga berani bigbita paidu owuli nemi momaja ha manga guborona manga gipare chini gbagbana ha kuboro bangiri mboli ani bingo ho rogo versi bawe na liboa sikita duwa gere me arugu yoya ikishi angbeji mu Yerusalema chinzinzi rago batafurago sebiti kirugu yoya kai urunga ha batafu nyasarago sebiti ya mikimu ikura gimi omuyombu ini banda angbejimo kachinjiroli mingoho rago sebiti ya ulinemi kutisang momboli tupa burugihe nyako erewe wa pefa aburo ikishi angbejimo ani kishi gani angbejimo ngaga business rago sebiti otadum batafu rago sebiti yo ani kishi ene chinzinzi rago ngagine nyomu rago Friday akishi gani angbejimo ngaga sunge ani rugu gani aboro nga iki gaya angbejimo ngaga business rago sebiti dakono sebiti ne kanya sane kuchukura nzinzi rago brewe ani zahenga ka chinjirondunga kubaba gahe rago sebiti ya rogo versi buru nasa meki fugu he otado meki pehe brewe fiyo kia fiyo oninara pachingapa bakporo chipegine wape fiyo nga inara pachingapa bakporo otado chingbejimo ndugu ngaga Yerusalema chipopegine koni mwengi wo brewe mi jiro ni bere fogere ye yengo rago sebiti berewete oli nemi gwaburne ne yika baga he Yerusalema ya fo ayudo rago sebiti ya zanyo eke yengo ka baga he rago sebiti ya zanyo ni ya anduka raka pachingapa otado zegyo chingbejimo ngaga Yerusalema kini bagya he ngbejimo yo da ho rago sebiti ne kanya sani yin kalimo kujuma ebele ka baga kurahayo mbali kumba azanyo poko biyo bale kwejiyo iberu ya yi pare ne ya nduke ya karanga chiyo bale ya ya mo kachidunga ya zanga borale iki gipai iki nduke ya yengo bale ya mo ani aja pa ya ara mechigani ke zanani nga kani buginga he la usebiti ya kani yengo na gana chinjiro kuvuru batanga nga zande ka baga he rogo usebiti ya ni gihe kasinyane gihe anina tu japa nuko gipari ya kenshi pa ani wuri gipa rogoyo chidu kani dunga nga gwa boro na basa pai ya ani ni gupa dun ruru he sine ye begamboli pai rogo versi buru no we mikirugu arevi ya iglisi chiyo kiye kabanda
angbojimo ka kparara gusabiti jazia kwa rugu alevi nga igrisi ciyo ka banda ragusabiti jazia tina do pangani grisi trani batafu ane mikuro gombali uru antu akani grisi trani grisi ngbodurani grisi kotorani zunda ganya roko kusa ganya inga pai kusayo bera trani ci ganya inga pai ani grisi trani ganya ngbojimo nga ga kura pai adunga pomboli rogoe ani kishi guborona pegi pale ni nyandu kumata yakini yani we akogi mboli mochingiji pale mbiko gere kibandale walengbe he naga wenelingise du paima ko polifumboli ngomboli bandako mbiko kwa na pegi pale fogo aborona na manga ya pale nana basapa rago sebiti rago ni gbana gbara chiyo yani mani be kamanga kona kare pai nuko polifumboli mboli bandako mena kpara fumboli nga mboli bandangale nga bambatale gba bora gya hani mrogo gani lingara zande nga ani bandaga mboli uru chima chikuturoyo mena kpara fumboli nga ka chikuturoyo ka chigbane nga gbana turoyo ya gutoronga gamboli zono korogoroyo muku gihe mukuduna aida pase kini mwengi wa mboli aida ha baga he na ngba he alengara gusabidite uli nemi gini he ni kamanga kachingia mubanda sabiti zia gini he ni kamanga anabihe nga mbolina kido he fuga ka boro ngo wina jasang bako ana manga sama mbolini anarogo zaleda anarogo mbarako ho ana basa pani mo bingo zaleda te apa dunga ni wene frani te rogo Yesaya buruwe na mwambe versi bawe na bieta kuchi bawe na biama china yanewe koni sa chironi rago sabiti chimanga kina gupaingba chironi chigi para jeje uru mbalina yanewe chigi para jeje uru gi para jeje uru gon gomboli gaboro nganite gusabiti na frach papa hane mane uri nemi gaboro nganite gomboli do gi para jeje uru chini keke anga midiye ne gipale bubale uru katna ka ko jua zande ko chinite mboli pehe wo chini keke umana gida jeje keke apa mo be kana wo kamiya sangbale du mi pehe mugiji gaje je keke apa chinga ro pangilishi rogo arabe rogo kurago batunga apa mara gida ha mugiji nga mo be kana wo rogo yo bali na yo go para jeje uru anwa kumbataye kinya tirago sebiti mbahangba gbe ye borna yambo rago sebiti mbahangba gbe. It is a day of delight. It is a day of happiness. Nga gizaje uru duni ilishi he. Gizaje uru duni ilishi he. Kini ilishi he. Koni amanganga goni apaya. Koni agbatanga kina gupai ngachironi aya. Watadu gumba kina pagoni apaya. Gine ni kamanga. Shidu rago nikangbangba chironi mbikolenga Yakova. Miki ije furoni oni nyoro ligu tumba rago ngaga potosende. Miki ni ligironi nagwa hengaga Yakoba nga boroni bombiko mi Yakova gumba hawo. Amen. Amina. Mbolina pehene ulinemi umoparatro chi barasa gambali uru chi payeshi gambali uru ngara gusebiti munaka afura nagu apango guna ngbachiro munaka amanga nagu apana ngbachiro davira fugo nga fugorani ana afura nane chade nga ana afura bo
rago sabitite anapeka no go apango guna atansa limomboli chidunga abiedo ana abika na abia na limomboli achinga tungo sapomboli na tungo sa na limomboli anya ka apeka limo aboro paka kuna kura go apanga go adunga teli morogo yefumboli ya ruga ko yakoneme kani mangigi apale kisa chirani yara go angwangba chirani mbikuru utadu mbikunga yakova yo unukaida afrana ana ora unumuina oto boro na oto nga za boro boro oto nga za boro duna o mechini boro ka fume frana kina oto kulia tumbatumbara gonga gagi poto sandere tumbatumbara gonga gine agangara agangara ngagu kara pai ngugu namanga boro ligi sandere boro ka salani ani dukulihe ani ka oto kalihe ani ka dukulihe gwa pale anakali vena hengo gumbuli ekidofu kakaboro for Abraham for Isaac for Yakoba gumena hembuli ekidofu yo agurani iji pomboli aninge uliyo anakali ogwa here yakwalewe udu gumba hawo unga Yakova gumba gipare umboli apepani yamu kuna pezile kuna pepa kukuni mwenge kanawo kwa penga zilete kwa nanganga hente uri nemi kani mwenyingo business la kusebitia ana mwenyikino gwa pango kuna ngbachi mboli gwa pango kuna ngbachi wa agbere wa ngia banga na kushitena zaka bia na movie ngakino gunga gize ginore anyinga gunga gajaja kekya paya anyinga gunga mboli ya furach papa kana politics bia na ngwara niyo fura kwarani ya pale chedo pangan sagani bena rogoyo kusayo mobile paga radio ulinemi paga TV paga mobile paga computer paga social media mobile pa wene ngai uno use nwa rogogo nga gamboli and main ho gu gina buleli so Sunday rogo yaneme chuo jana flash papa hatale yeli songo Sunday awo yu ugujaja kekapa ya pehete ono mena yambiro ningo oni ili singo umboli uru wadu heni keke mbiko uodo ankaro kabibata yesu amape kagonu rapa ekiongo shishiga aforushi naga baki apaya ono limongo rogo gumbinga gamboli ite gani rapa do akachiki kumbatayo shishigu na dombata chando panga ani saganya bera wakano ka kiso gamboli mbi rago sabiti yamo mbahangba nga ani ando adunga busy zanga kaduna ale boberani fumboli dungane na yane mewe o michigi mingo lungo boro ulisunge mi amanga hale ke mi anunga chipapara go sebiti ya mi anuga ke biuli tarifa chipachu chundele na gwo dembele afra afrele otadu mi araka wa chidi mi ando chini kuwe chiyomboli mwene gimi lungo na bodunduko rengo dunga mbali mwene gani lungo na bodunduko mina pefro ulinemi nga kanawo Adam na Hawa apehe a ya basa sangmambolini ngwanga gumboli anya ka elinga aya keze jingo hoya kembi jinga ko edu henia ye pepe ye bihe chikin gbangbo bangli yo papa kariye shadu ninjinjiri he ngara ko chinyangba yete biye kana so kini zonongbo yo sha mangba mbiko gwemboli aza he chini sina sachuru ni kana buru bawen he zunzun berani wendo satana na manga hawo kuna sahabangira nchi dunga wene he wakana no katuno chi sangmamboli una yawe mboli imoyina gama zurufu mukundo basa sangbako yamu mboli adunamo na ngbara go meno mboli adunga namo na ngbara go te
biko kama mangi sangba ko ho dumboli ne ka fuma ko ni foro ogu rumu go dumoro gore mboli ne ka kusora go kusaya anga anabanda sangba mboli ke kasachirane nyaero rungote satana na pewo kuberana ni nga mboli apepani ani mangi gumba chirani wambi ko hodwane ka rone ka bata ka borobo chingo ni chinite urinemi ka borobo chingo ni chinite gumono manga pangboliro nyanga da hanga kyo nyanya kyo pyo gidulere ngwana kyo ka me no pyo ngunyanya kinji mizahe ipe fo urinemi nga azande unki magyaha rogo gate buru na bawe na biama buru na sa chipara mesita onika manga sunge ono chisabara me onika ongoda rago sopo bino na ragodunguna onchi oniki ni ongoji sitarame anaka manga sunge sabara me onchi anamanga sunge bele nanete anambwe ko chisungu jukura poso breve guru ngaga mboli bwasa anara me brane sita yan anda kajogupa kajaga mboli ajaa ngugu kwa da do sambwa ke pamia ko chigani do sita kin ka dunga saba na yugu panga gouru nuku ngaga poso ne ka dunga gani mboli adungu bele rogo gani program te rogo gani agenda te ayo mboli adungu bele rogo gani agenda te ndiko ana control gani ra kan salani ana ka control ana ra ka no gume nga mboli te ananya mboli mudunga aduko eletoni ani mai no wan kara ka wenengai kapagani sunge vradu nyi kinwai vuno ulinemi ani do akani ilisi gamboli uru wakwai daha ani bingo ho why do yesu anabanda rago sabiti rogo video ngogo na shishi ga yesu kwa anabanda rago sabiti abanda rogo luka biama iranasa kokiye kuna zaleta yo yasono shikoni kukilimi kubombuchiliayo ragusebiti washino kanidu hiru kwali kageda pai amin amina gani bia yesu kristo koye ku nazareta ngagu ragu yasono shikorogo ana abia rogo abiayo yesu ngaboro nazareta koye ku nazareta yo fo bangaregbo kwandu ka tungu sapaza yikini hushaboro koye kini limiku bombuchiliayo ragusebiti hiru kwali kageda pai ye shinoko nani duwo shinoko ani duwo ke limu ku bombuchiliayo ragusebiti ipale mya mafresh papa rogo video na sisi minado upanga shinili duwa ga yesu kristo gimibia kelimu ku bombuchiliayo ragusebiti kelimu ku kanisa ayo ragusebiti wadu echane keke uyesu nichiko kwa naraka kuchi keke apai musatana na asada koni satana na foko mali ambia neni yesu kiafu kwa chine keke ya angaka nani esa mbora araka biko hote maraka raka biko gu paina kurangba mbolio satana kiye na kura asa debele fuko nga kuulishiru yesu kristo ilishiru nga satana yesu ya fuko wa chine keke ya mulishi na mboli sa na kushiro mulishi bianga ga mboli murara fuko kinako sa ulinemi yesu anaraka kuchi keke apai nga gajaza keke apai anga vovonjiko nadu shugule bore be yesu te vovonjiko adungate yesu anaraka kuchi kulonjiko kurabona yame vovonjiko ngogu nga ga kristiano ukulunjiko le yesu amaiki mabako saya ono yesu nichiko kwa anaraka kuchi guonjiko ngogu nadu logo kulunjiko kuru keke apai kasinge yesu anaraka kuchi kuru keke apai anake chikan kinyame an bako sayo anaraka logo vovolaka no yesu nichiko kwa abanga kulonjiko kusayete anaka fara papa pagamboli njiko logo kuro video kya shina yesu nga kona limo huyekaluyo ragusebichi kagida pa faboro
namo nalimu chigamu kuyekoluyo rago Sunday ino lukwale kagida pafu aboro unamanga gule kuchi sangba mboli watado unamanga gule kuchi sangba aboro sangba shinongo gwana sona kurogoya kinaga modu minada ka ndukuchi sangba mboli minada ka ulika Yesu chiga kumanga pai anka binga rogo marako bawene bishin tado ira buru wena we kumbakiye nyemu bombiko rago mpaka da he nado ngogu rago nida mbata rago sebichi nikada kumbo yefo Yesu nyemu nile bonado rago mpaka da he wani biye honi duni kuye rago Friday amene Yesu anahu sabro beka na rago sebichi kayigo upanga manga wena pangbang maro gomboli uru wapanga gamboli chada panga imangi rago guru nga gamboli unga gani akimanyi rago guru nga gani ya ko yenyemu Yesu kihushiko beka ko kaza anka bihene uneminga omboli anakusa heni kona kusa he tuna yomu ida kuchukura yomu ukuyagulenga urusa guboro nana kusa ahe otadu gumboli ngo guko nana kusa ahe nyomu ida kunyomu kodunga gyan Yesu Kristo kwana husa aboro tuna yomu kuchinyomu usungenga kusa ahe na usungenga bata chikana kubani aniduwa kani mbakadi chirani chiparagu sebichi nyomu kitada aningale gerege kasita gbalgu urunga gamboli mumwangi kina bupai nangba chimboli anjanga chaboro ya linga gizina heforo gumanga pai nebipa undo aboro otado undo akwarani ishaida ana amanga ha rago sebichi wa Yesu anamanga ha ani bingo kura akpia apai rogo ruka sita alibwa Yesu kiya fiyo mina sanaroni watadu manga wene pai rago sebichi na manga bigbane pai kabata sa unga na kagbara sa ha gini guru mwinu gusana hele manga wene pai na bigbane pai bata sa unga na kagbara sa ha gini guru manga harago sebichi ayudo ana manga wene ngaifa aborote ni yaida ka asada karugu se Yesu chigu manga wene apakwa na manga harago sebichi akibirogo matayo bawe no we bawe na sakuchi bawe no we kokia fuyo dadu de gboroni kakandoro dubeni sa ko chikudueyo rago sebichi ni ejengoru kakusoro te mweno gusana hele Yesu kindu kumataki ame gionoboro asusanga kandoro bakere gbete anmino ga akaraga panga gionoboro sisi ga kandoro Yesu kiyawe were urumanga wena payaru rago sebichi sino pangani mangi uru apai rago sebichi gionoboro sisi giono anya kandungo wa yido nana ama bero yegbe na kuchi ahe na kuchi anya zanga ma bero yokuchi raka aboro ko unda aboro ya ano unda aboro ni ando ondo chirane ni na mai noroga ni ngarane me gionoboro chekiongo sisi giono anya te ine kai mono imo chwa panya oga ni ngarane me yamu da fonya bangiri gene na toromboli na gangba gida na ga motor okupi unmoni gupaka mangi urakana rakane mrogo yole satana maso panga gina borodu kusende ci gina anya ono mina jina hane me furani ga gina borodu kumbata yo shishi gino ahenga giza ginore rogo mata yo buru na biama buru shina yawe oni kweri ya kagoni otodunga rago zere ya na rago sebichi aya Yesu na anyafuga kwa bauliki enewe ina para fumboli nga kai yoronga rago zere ya kaora rago zere
gine na kamanga ono mai rago zare kamar uzegyo rago zare mu bociwa gani zare nga gudu farani zande no ciwo gu zare nga gudu na du Yerusalem ayote bakare zare du ka du zegyo mu bocingote kunyare me na rago sebici onu pelinga koni orongo rago zare na rago sebici ya chipagini Yesu apechinga ka ni orongo rago sebici ya omwino nga gako urudu kona kushaki fuma kukulie nakomwe kavura dunga onikin ka ora rago gurure ya nuko mbungo kwalio nuka otta kwalio no rago uru ongo dodu kona ongoda ina bawo meroni nuka otta ka kwalio nuko mbongbon kwalio nuka ando nunguro nuka tinta kwalio nuka na bana benalio onu gure gbole kana bana pamboli iduna ngbarago kehi begu ngbarago ngogo nga gamboli kwa fe fulani mbiko kuna yeye ke bi ewuliko rogo guru ana bia presence nga gamboli dagbarani oye mboli na ye dedede ke bi ewuli Israel mboli na ye dedede ke bi Adam na Eva chiyo amene ngomboli chale gbo kuna arago dunduko kuro arago dunduko ono kurare gbo kono kuye nga yani a special time kwa jaha kaye ke bi ewuliko ka furneyo ka duneyo ka kuuru kwa manga jipale rogoyo so manga kando nunguro na gusebitite ka kata taskara ka asafiri rogoguru nga gomboli kuurule mangate ana manga japale rogoyo mbiko chimanya manga fare minale ka safiri ono gitaskara yenyo fare me tolomboli hone kandu ero kuro tekana rago sabichi ngoguru ka asada ngogu makamanga ngawa ani kwelinga aja pale ali achiro rogo ganira kayo kasinya na banda sang mamboli mbole kasa gupanga ite kiso gena nana mbole kinze kikura hanole bolona kana taskara boronga gena honchi pa musafiri te ono ile kana rago sabichi mbole kidaza kikura gena kya mbole ile bora rago sabichi rogo marako sa buru na bawe na we nyemu uru achini kini yana abrokaza foko dunduko no guyo adaimuna aziyo nakibi helenga nyomoada ribang sapana pehere nyomoada ni yene ina abrokaza foko kokunu hushio kusa he chiwake na kusa he uyeso anduga kusunye nyomu da kuchi gukura nyomu why do amokeji chigayo nga apostolo yana ata rogogo yara kanga ga Cristiano ba weni piapa be amokeji aboro na anya me gani rakadwa kana ga amokeji ogwa aboro hugu inadu na Yesu sa na ebira kako wa Yesu anaraka kana wa ya naraka na wa achada ani reki ani bingo hu rogo amokeji ba weni abia ba weni abiama ekisusi Peruga yo chigayo ikiyeku Antiokayo ku Pisidia yo ikilimi kubombu chiliayo rago sebichi kisungu linga Paulo amokeji ira nasa versi bawe nasa rago sebichi anikikuru mgbojimo kuzegio chingbajio ani abere ya yo du bakpeni anikisungu sande kigumba pai fuogwade na chilia a Paulo hane ya kuru rago sebichi zegio kagbata bakpen bagine bakpen ngegine prayer yana bata bakpen woli kendu kakpara ni fumboli rago sebichi linga Paulo burunake dungwa kitabu rogo vovonjiko nga Paulo ya kuru kagbata bakpen rago sebichi ikisungu sande kafura fukura adengo gwiwena na chilia nana gbata sangmamboli kachidunga Paulo na munga yipare rago sebichi muchamana kamanga kurapakya rago sasunye rago jimu rago sande rago yamu manando kuchi sangmamboli albinga amokeji bawe na saba amokeji bawe na saba
gehoversi uwe. Paulo kilimi koyo duyoni awa kwana manga kita saka pai nayo rogoziazi ya kikya pai chirago sebichi biata. Paulo kukilimi koyo duyoni ulikwelimi kweni kubombu chiliayo awa kwana manga rukula translation ya nebi china yawe awa kwana manga nga as his custom was woshino ka anedo woshino yesu anedo chino Paulo anedo anenge kelimo kubombu chiliayo rago sebichi chino Yesu Kristo adonga kelimo kubombu chiliayo rago sebichi anebinga apostol hane kana wo yana manga kelimo kubombu chiliayo rago sebichi kachidu chinga apostol na manga kana wo Yesu kinimanyi kana wo anekama kurapa kya ngalenga rogoyo ulinemi wishigingo hobene ngai yengada vursina yare me Paulo anandu kasa kapane yo barabiata arogo sebichi barabiata neyo sina Cristiano aleme anabi sina Cristiano aleme wotuno chisangmamboli anabi wenabia onali moniku bombumboliyo na nunga hachini wenabia na nunga hachini ono kachibra nunga mojolani begwa bia na bihe bombumboliyo ono akini basa pamboli mboli na ngbara go beranete ili somboli rago Sunday ngayo malahati rago jimo du bakleri mbasa a Cristiano ili somboli ani morogoyo munasanani nga ndugine du mo ili somboli chinrogo gu urure ne gomboli urudu Yesu azingi bekpi rogoyo china sokupanga ani ili simboli rogoyo gomboli urudu dananya gomboli urudu ngani pahodu ni keke rogo jaja keke apa na yame Sunday nga gomboli urute otadu chinijaja ha te limi helimu kurogo sina Cristiano cha dunga hotlek Yesu te na mango sinyale mina sangba aboro sisi gudu ni keke he ya cha nara kakulihe kini jihe ukanyale ngodungani ulinemi gu uru nga Sunday chipapa Cristiano na para fumboli rogoyo chilimi kurogo sina Cristiano fu agana kama biata na buru na sa fu ga Yesu Kristo kungwangwa tunuya anga wale dute achitarani ya bachikayo yei nungu pagi pa atele guburu na sa pasabichi kurogo pa Sunday nga Roman Emperor gubazo gona njaga ga Roma ko duli mukonga Constantine koduna aliyegu urure ko adunga guburu na eliso akpiahe na eliso uru kwa jipa Yesu Kristo ni koduna aliyaha rogo gusabo uru nga bieta jiwi marungu kukuni aliya Sunday kuba Saturday nga sabiti nga gamboli chikini yako dako aneme angamboli na aliya hate chima pakara nga anigi pawo gidule aneme chokinya vovo padu chi gana kama biama sogote kituna kuchogwa borona na banda pasabiti fu aliya Constantine gu uru nga gamboli kuchi gu uru nga ga uru sogote kituna ho chugule bongare dako aneme sogote na manga kinji sogote duho ndagogwa borona na ilisumbuli ragu sabiti na oguyo na ilisumbuli ragu Sunday adadu na alengo beyo minebi echimingo oguyo na alengo beyo ngo oguyo na pe fu jia keke apai nke bi kura dungu apango guneli mikorogo shina Cristiano oguna adunga hoya ana kakuchinyo kayame jia keke apai na frafrani apa wegini wa Lent wa festo piangwa manga Palm Sunday Yesu ainga ani mang celebration ogugu nogwa urutele china pagano de yasa hanga shina Cristiano a Christmas alika furafa papa wanga Christmas rukuru video santo kuke para fo pipi aboro Halloween nakangba aboro para fa santo
Santo Yosefu, Santo Bakhita. Limi mukrogo shina Cristiano. Parafu kangba bor parafu ekpikio shina Cristiano nganite. Gwa gana cha kurorgo yo. Cha kana chini keke harogo history ngaga kanisa. Na Rosario anembu gulenga mechanical prayer. Mogu parafu mbali ayingorogo bera boroya. Anamanga hani berani. Limi mukrogo shina Cristiano. Chigana kuti sana buru biamana bawe. Parafu Maria akini yakili linga Ave Maria linga Immaculata chigana kuti sa na sabakama gipara limokorogo shina Cristiano nga parafu mboli direct mboli na tukuniza zaha chale bodu mafara na kugihaga nga shina do panga musekyangu watadu mmekya he karuka parafu mboli nanite anak parafu Maria nga bara buru uwe na bawe kinika parafu mboli ngamboli ba bara biama bwa obiokole 50 times prayer for Mary alone kinika parafu Maria bara 50 mara ono jeje keke pana yawe gubrodude bara ni namboli nga Yesu Kristo konsana hebe beba ne limere ono ebihebi hako numongeza ngalete gubradu ngana wuli benia raka benite alimani mbu parafu mboli ba na wuliko nga Yesu Kristo kwa kijiko pabata salani dana yawe Maria Virgini anduk mungutuniyo na apotolini ungaha yamu jeje kikapade na pehewo sangba aboro ani merifohu kini yawe pombolidu ili wapaidu ulitemia na flash papa hare chinagbana chukura aboro na jaha kusokota na pepa hashidu kuborume kwi yomulengo lengo nidu nikana hihihe chale bodu gine kuruse kamanga gine kuruse limiheli kurogoshi na Cristiano ne iliso kuruse ananugoji kuchiaki ahe ngogudu mboli amazala nchina logo mboli njiko gogu wehe dagba gudu bawe kwa mazahe nga kani nugoji ngo kuchiaki ahe ya pia kumba na pia de ahe mbutu liona ahe likpatasane ne imeyo na chisande yo anya kaburu ratuko bangilini kwalio ibi akali kuru kaburu nugoji ngo kuchinia ona nugoji alme kuchi asura Maria akpiahe akuruse dogo Ezekiel buru bawe na aliboa kuchi buru sina yawe minga Yakova nga goni mboli oni peke sangba gimi ruga pai kika kuchi gimi asaramanga kini para gimi aragose bichi jazia ya chiduni yugu he dagbare na oni ya oni inihe ya minga Yakova goni mboli amen amina minata gida gipare abuma ngipotole kinuru begine sangba mboli ya ni bandago uru gojazia uru ya chinga yugu he dagbaru na ani ni nga Yakova gani mboli guru rene gupanga mboli nga gani mboli na kushirani yugu hedu cha poso dundu kuna changi dala na mboli ya ani peke go ruga pai go sarang manga gwemboli ebie ni ruru he ani mange cha do panga ani mange kinawo ani peke go ruru asarang manga go ruga pai minanda ka nya kaso panga ga ragusa bichi jin jaja hanga yugu he dagba mboli na ga ka aboro chiyanga dana me chiyeno egini aburunga gamboli yo na egini aburanya gamboli yo ya kamo vura banda gamboli anjuko liboa ono gukinya ko yesa ngara gara gose bichi ma bananga haya moma chenjiko manga boro inga pai boro na fonjiko bawe kwanya ibanda bawe munaka banda liboa mukuni ya munaka banda muna banda samamboli ma bananga samamboli te anake bielugo yakobo we borsi bawe kuchi bawe no we kashinyamu yawe mei mongo borote ono muku pejire mga kana boro inga pai kamu ya minei mongo borote ono muku da mugi beli mga kana boro inga pai kana wodu kamu ya
Uneli saba moyeli sina namu. Ma bandanga rago sabiti nga gamboli jajate. Mga kana bora inga pai. Ye yugungo fulani ro katikisi mo nga mo banda rago sabiti te. Ne ya mo banda gamboli uru. Nimbutungo uru. Borona pe forote. Ono sini keke rago jaja keke apai. Mo chingi jipa rago sabiti ka para hajaja. Ha? Ono be satana nadaka burungu gulengo nga gamboli chikikuru kya. Kimanya rago sinaraniyo. Obore ka pepa rogo jaja keke apanga roropa. Chikikuru kya. Mokubwana chaboro. Nyanga daha. Vuraki gbari. Guvurali nika abo naka so haso nda kuchijigi dengbi ulinemi. Kuli gupanga gambolire. Parago sabiti. Dunga boroma ino pahawale. Masage bena. Ki jipa sangmamboli. Iki babatizio. Mina yambiro nga mo saga bena. Iki babatiziro. Nalo kuchi yanga dagu video le. Noko Yesaya. Buru we na sita. Versi 7. Awo boro kukumba aboro na pamiachio nemi nga Yakova kamanga pako na kapi nyomune kadoni gimi amoyombo nga oguyo dunduko na benapa arago sabiti kaya basanga pahaya kikakuchi gi zungahe nyenyeki uversi na ndukumbata yakinji ono anataka kakuchi gupa herenga gukumbo boro tadu gukumba aboro ngoguyo na pamiachio kuchi Yakova kumba aboro nga ada aganjelia ani kwa branya nga ayudoya kwa brona kakuchi paragu sebiti mulima kidohe yolengo nkafu mbara gufiyo ikabita kuli abagangara kini liwe nahe kana branga li hawale ya kidohe kono ngana ali gizo kidohe mbali afu fabara ya mga kuna kasa kudu ni bakale pa boro aboro ki ini kolegi zandale na boyd nuko kukuni liwe nahe ni angada ko ipika ko bingo gwa hane ya owuli ko kipiki ko bingo gwa hane aya ono ipiki logo ida pase kana vrangali ligipa ana flash papa hale mene ya ana ali hali yesu ndeke ne ka funye ongani fulani gine he monika mangaha na gamboli sabiti aleme ne omusana he me kamboro ni nani tambwahe